Kashnong mausmai nong thamai ilaka hakala singi ublei ka khat sautari kunailar arjar arpulai kala plait pitba eka history jongka ilaka nakas imship shaka leadership bantep bakumno ka hima mausmai bat ka hima ka bakrautam kale hakipor ba menshua ya kene ka kot la aikerteng ka hima mausmai bala plait pitba du ba tito starwell khain local MDC ka sora constituency haka jingadon lang ka kong JM umdor ka ESC sora civil sub division usordar kitkot hakashnong kilong kemi bat kisamla unong tho yakane ka kot jong ka hima mausmai ude u Dr. RPS Rani ban penpo penping yiga program hagane si layo ka jingruai ni kisamla kan thei ka mausmai uba gene sing khongwar usordar habakren hakane ka sngi ulayathu bayakane ka kot omshamla tho tang shisngi ne arsngi hanrei ka balangam jelubha bat kala shimpor hadu sausnam tam ban pendap hadu balasdang kajing poi bantho yakane ka kot kadai hadin baka dorbar kalayat na kasnam shaksnam ka ilaka mausmai kamdon ya ka kot kum ka history bakarpang na kabanta ka ilaka mausmai kumta ngi sapoi ban perkhat banwat yu unong tho uban tho yakane ka kot bansa jigan mau ong uba ken sing do hakani ka puat ga dap da sisukmen bangan yo yakani ka lat ban pelai yakani ka kot Kepala Tua dari Dr. RPS Rani Kabakateng dengan dikangkat dari naga Imship Syaka Sedership Nungka Imam Osman ia kani kakot nakas imship syaka sedership te nasno bahkan ni kakot kabangin pulai mentah inisiatif dan yayo ban pulai yaka kumnu bahkan ka hima mausman ka hima ka bakraubo hagitu gispasnem kibeleno bak kala poi ka puar mentah haka tiga dongi bangina peniat sakmat haka jinglong joka pada kum ka ilaka di ikan mau bat i ai urong ru na mentau nong tho ubra tho ya kan dikapat am sendai ke belang tho am nen bat men sisngi ke dikapat kan dikapat ke belang tho ke belang ngam jeliu ha bat kala simpor hadu saus nem tam ban pendet nadu ke ba ngileastang kumnong ipoi ban tho ya kan dikapat hadirin bakador ba kala ya na kasnem ni kai ilaka mausmai nyimdon kakot history kabadai kerpang na kabanta ka ilaka lejong ngile bios no nang kidu kirang ba ki beleng no menta baki badang sa mentaru baki trang banyo ya kanika banyo i ya ha ki jintho ya ka ai ka jiya inti joka ilaka mausmai de kumta ngile perhat bun sien ru ka eksekutif dorba banyo ya unong tho uban tho ya ka ya kabadai kumba alo ini sudan bok pangiyo yai ba RPS Rani ibalong ukun siu jong kane ka ilaka jongi iba RPS Rani iban sakren mentah dian jonga lese pun adeng jong hip ya itu mar ha kading long thuna seni ndai ha kading ya jong kapua ka jing kule jong i ila ko iban sa no sa selo te in se thu in sa peni thu ma i khamba ilong pun siu jong i parat kram siap nang ke na ko mobla bat ikun jong iba meron iba baru na bengjungi yaitu mentang ai jong kani ka hima ba jongi bat ubala kloi ban tre kam simdan kanu baji yakut ban om ban yatho ya kani ka kwat ya jinut ngile kunta em kam simdan kanu baji yakut ngai iru da kajing trang ban le na bentala ka jong ka hima bat ka eksekutif dorbaru kala IT hanga ban peniat sa frang ya katam te bukta na nam arah ja kat henda ilas dang bangam yang ai hagi pot kopet dei layo hawan ngam namar ke pot undan kelas undan ai layo bangam ha den dei kala simpor do sausne ke kamne dei la simpor ka sausne manaru namar banginyo ya ke ditei go benia kumbak akin ka ong slowly and steady when there is more jai dai ilaban poi sakathong
Tekani kasi menta kali kasi kabangi pois ya katong. Tadang inyo kan pule ya ka. Nalu mentangin sayo kan pule. Baru anak ring yo pi bawan ha kali kuat. Pinyo mamar kowe ka free of cost kandang bangkaman sidwan. Pinyo akan tip bahkan ni kahima musma jadi kahima kabladan lalu kapuat suwa jong di pare. Bak hatba ki pare kilawan. Bandakol ya dari gajaka jong ni. Hakada kapuat ulong siem ba mungkin sing siem. Bak une unsem ajam ulah persiang dalam kapuat kapuat rokai. Banyak ya persiang ya ki pare. Nasong kan bang nampak yo kuliah kan ikakot. Nasong kumba yang TPA nisno magirong sinong ibaret. Ndai na kan ikasino. Let's say na isem hakras pa at kunda. Kaya fight na kamanta ki pare. Ke hadir bagai parang kilayo kan dokan kan ikajaka. Tim no yaka kung ka British area lani ka jaka jo ki pare. Ba hadir ke jilay to jong ki pare. Usang sejak les pa so punyo. Kanika hima siem lah penong no yaka kung ka ilaka kaban sunsia mensua simsip waktu di usada udah siem mendapat sedapsip waktu di usada di hadu menta kaya kani kejing ya dan tiga dongka ni sungkemen bangkit bapak yang nang ni napo kasnong jong iru kidon kita ki freedom fighter nak banta benelek persia ya kinong we. Tihaga pede bagani kakot ngasmo kon ongkom ni ba South League Islam ko moyong sirang nila ya pelun tihaga jingim jungi ki brio don South League ayom haga pede bagani kakot ngasno haga ni kakor kani ka ayom jungi menta klade ka ayom senrai ka ayom mon mereka ongkom ta ka raw ko lomba ya gani kakot wala dangari mga gotho tenre ya kalengkha ngila ya lurlang ya kelengkha nila ya rolang ya usumpai juga dengan kuat nila ya berlang nila ya saralang dan kipor ki bangali ya pratlang ya kira nam ngelawan sini ne koi kepor se koi pan ngila don di special session hang ni border ban ngila ya tai sedi gede kuat ngila ya song slam bon kata betul ki bela khai bela jaram nang tu ndai sadar yom ye bin pendap be gede kam tingila ya kalasia ngila ya keladam la era si ngini di border ban ro koi ngila ya pe tinggalnya persian rumta, dengan semua kaburom, kagerin kalilang segini par kikot kibali tho, kibali ada senyang dalam hakapan tho egini kakon. Tijarlah kataru, namun pada penong bangan penkit haki ya gano ka jingkit kri, ika jingkit kri juga kakon kawani yang aku menong tho. Kemudian ada kadon katam kadona gani katai, kemudian responsibility juga kata, kanwani yang aku mau tho juga gani kakon. Tihendrai kaburom pat kali segini baro. Kini khot juga dorbar kini ki perlok ki jungi negeri Islam ki para yarab ania no adam iki sembo nagadiang nagamuan kan bekila snai ya kapan pelong ya kini ke khot kumne kumakalong tinagaliang kazonga sa simpan kublai sibun ora aku magani kalumpung kum kejai penriu jungi kakasi jungi ide kejai penriu kabawan naga thamai jungi khana kathmei jongi gade kathmei jongi khana ka bahak tin phareng ki ong ka commit and mythology kanu ka jai benriu ka balarim ka parthai phila wan smuthu na ka jingdon jongi khana kalang sodong ka parthai phila bi jai benriu ka parthai ki bala rim ka parthai ki santori ka san prakhat jongi ka philosophy ka jongi limba jongi khana phila ki bala bon khana ba ka parthai ki ba phola ki ba snow lengmo ban snap ki khana juki gade ki khana juki Greek ki bon khana ma te ha ba hai se ne sika jatun riu jongi sen serilu jongi ru ila pa ka jatun riu kasi jongi gade ka balaru spa ha ka jindon juki khana la saindur ri ka philosophy ka jongi lemba juki khana ha ki khana ban lemba juki khana ani gade ka bagi ong ka oral literature Lasainduri ke jai beri ke jongi, haga imlang ke salang, haga senjar ke kadar, haga teri haga ketang hagi benta baro lemba jong kini kikha. Tega ini berang kami ngi benta, kum kapatek ke benta kolong, bayang kini kikhana ki bagi ngidon, hagi ni dimensions ki beper kolong bangin kim tiu dulir lagi, ngin kim tiu dulir lagi, kabahagat ten pareng kiong ka documentation.
ngidan kam ban wara ya ka documentation na ka jingkin ti dulir ya kini ki phang ba pher ki badan haga jai ban ri ko jungi la kalong haga sensa ka kharar la kalong haga imlang ka salang la kalong haga trei haga ta hadino kino ki benta ki bedai haga ban punya renti ya ka jingim jungi ngidan kam ban kim ti dulir ya ka bokom kata ka documentation ka dan punja kawai naga documentation kalong naga bagi tho eki kot kumne habang documentation na keren ni ya ka scientific documentation kare balong ka documentation ka balong research base kemud kapada wan penia kapada tenju eki jingtip kapada pijar kapada burdi khanang ba eki patho kinong ki balong reliable lane ki balong ki bala ban shania mle ban shu tho first new me tho on step teki bukum kita ki dei ki based on emotions ki melum gila balik kumta ki nongtho drama gila balik kumta hari ini ki batho ki documentation ki balik research ki mla balik kumta tinggi dan kam ya scientific documentation but ngidan kam ya ka bangin le jana ya kene ka kam khanang bangin tip ya ka paten ka badale no na do ke history hado ka putri kam jongki brio ki brim lagalong hagaban penya ya ki hima ki sima bar kumta ter tegawai pa documentation kala balong media ngidon kini media fair ngila bansna hakador jong ki documentary films hangne hari jungi ngidam ngirus pa kan ne ki khana kabang asumsi pene thui pi kalong ba philai ha YouTube pinwa tan gawai ka cartoons pangja baro jungi mda da phila ban bu egi ki khana jo ka baro jungi haka prathai jong ka animation laron gini samla ki badan sam kani ka $1 million business Kelaban sen ka across the globe ki bring impact yakini ki documentary ki jungi haki program jungi animation ki cartoon ki laban kamai bisa par laban showcase ki ka jabal jungi sekiwai pa ki benta jo ka berthai tekini ki barang sasra kiram sasra aga ba ngin kintiu dulir hagi program jong ijingto hagi program jong ki videos tenang iskam padane sikman ka jungi jungi sanla sam kanang ra kanang kentiu ya ki bakum kini ki jingtrai pada ka sensar ka khadar kolong kumtu ya ka trai ka ta kolong kumtu ka ba khando ba sia kumtu ka somha somman kumtu anda bagila sutu egine ki barkwat min deduce ki principles ki tenets kumno ki priyo ki em kumno ki priyo ki yan te ya ka bakum ka tan ki ong ka codification tingin sutu nanta ke unity ki dustur ngin sutu nanta ke kumno ki brio ki penya te jingim hangne perthai te ndal reple ya kata kawan sa ko ki balai kata kalong lesi ndah bala itu de bor jo an la ban wanra ya ka legislation ngaya ham jimut bag jingkran jong nong tho bag jai brio bejuni ke jai brio nyo trap ke jai brio badan la ka jong history bat baro kisno ibaham hapo opur usam jong kata kabagi ong gari lai usim kada doroi midon la jong ki khana pateng jo bilong shwa man shwa kijuni but kalau lu kecing sisa bagong kejai penreo bilong kejai penreo kabadon ya kita kinong yalam kita kiklik nong sensar kijungi isim ikwi kibalong kiran yale pasal kasing laki ya ka independence day mo kejingyo so kejing lai lu na kitijong hari hakimi dibenta so dari India tharai tishia kibe mabalai kong kinong India giong ba ilayo tadi independence mereka yang fair kasi baki independence sumi hari negeri sumi nama balai ni daya le baru hari di dalam katma baru hari isi benda di dalam katma baru hari lu dawan bagi kecat buat hari katai sumi ini bersusarong ini kan kadang-kadang bagi lagi independence masuk dari bandang kepada dan jemur om manusia pertu kembali kiwepat hadiwi bagi bentar dari India lagi dan jemur nama beli dan kita kinong nah setelah tentang harga history dan dihakan kepada
balami sakoi ke kerteng contoh sih mungkin sih nong thoi dong mengenang ye dengan timnya asam jogu Henry ngana ku aman haji murpat ya ke ilaka kalau balada latih kena bangidon yu tausir nasukum ke ilaka nimde syuban afsu nilade bande ban persa ya kana berburung jong muslim kada kahima seorang kakek mau burung ya tausir duan singsir batenteng kadon mau history ke balong confusion ne kadon goi version ke balong kumai kadon goi version ke balong kumai Yosim duan sing dan ngaso ba Yosim uba unotho ila ajimut ngaso ba kumka ila ka ila deban pansana Yosim but ngaso tenan ngampak yo la berkuliah di tempat desi pada yo ngansa kuliah hai dah henry kawai ke ba kani ke ilaka ke Zubi kalau kawai ke ilaka ke ba uble ngi ula i terbang ya kan ilaka nak mau dari kani kata ke Zubi oh ngiim na di mau syun diim na kabatang pajwa lesya katu kubur kibriu kisenyum banyak dengan kesenong dan Zubi na boleh tolong kulit terdiam yung olah asma pajwa tentang dan di bakhyum mo stesa neng yung asma bakang syun tenrai dah kawan ke mau kibi kita dian kibahang mentang pajwa iba khang berarti motion mentaro mau ha apply pada mining gay berarti motion rene ipan kalau kata bila ibu kamu sedang iba kau mau tadi hagalian tourism iba ini kan senang mata telah apa tujuan berapa dan dan tayo wan kai ko keren kubur atau mau dan wan seni kerja jaga non so mior juga belum untuk terang dan bagi itanan pemendapat telah sungsit, telah pun kemudian bakal apawan dijaga juga lagi itanan bila don hari ini kesenong kesopi dengan so kalau ke sarong om tangi kesenong kesopi gaya haji berokwe nanti kadon lah kesong kahana mau kadon kesong tau mau pada ngajin semai nomor man islam hari kasih jungi kita nak jauh ke kerteng kepada jimbul nim cubu kerteng ni kasnong kepada jimbul mau kadi bandang kena ke jimbul dengan apa kini ki information di belalung lalang hari kepat kanong ke jimbul toy ya bilong dia nomor kena sama jungi menta ikut isi jungi lada keli dia semut iu mau semai mau dalam seselong nomination nai nominasi mau semai kemudian nominasi mau kecuali kalau simple mungkin tak suka mau semai memang tak kreatif boleh kat jika mau semai boleh terus history dengan semua kecing ni coba didapat kalau sisa ke ciuman tu kecuali kecing om mau bagi kasih ndai ni ba mi dapat deh ni ba mi dapat ada orang menjual kedua ka documents lani kata cinta kalau ada lupa ni itu pateng nagawin ka generation ni itu kana ya jimlong jiman dari kana tam dari ka history la kalong hagajat hagakur la kalong haga shnong kata ko ni itu pateng Nimdan kini luka documentation kumbaong iba mana. Dari itulah bahagian kita por kita lawi kinong tho. Dan mereka pun snow do mensiampa. Kalau bah kinong tho kibul, mereka kinong puli ba tiduna. Mentalai balai buntam tanggapit mobile. Mo lasyep bola mir tangban pet mobile. Nimso tanak syu balpe iki badan jimul ikam setelah balpe ikam ta
Kamu setengah nanti itu di komedi, kamu setengah nanti ini di pemaji mentor. Dan ini juga perlu diikut. But nak kuat banyak tu ini, bala dah dipuli nak kuat video ia kah jingkir kebajikan, correct information. Dan mereka mahu ada visi Google. Buat bentar ada di Google apa ke mobile ke jopi yang harusnya mau semakan dan mereka cerita nanti. Betul untuk diuruskan, bersuara kaya di sisi yang terus untuk ulah dah tahu banyak apa Google. Anda mereka seperti dan mereka minum yo apa yang kecil dikenal dan wala berkata start, wala berkata tom, lebih ulah berkata juna. Yang mereka cikgu itu cuma dalam tahun ini boleh ini kan. Nah setelah minum kau itu mana nak air free, minum dia. Ada yang sedap. Tentang kalau kayak sedap. Tentang dari itu diberi suri kami yang nak manifest kau. Tentang juga shoot lagi book fair. Usaha kita lagi book fair. Kemudian Julai kelang bangkit lagi kau. Lima tahun dan shoot kata. Apalagi nak guna kinong boleh. Dengan sopan tentu. Kalau nonton lah penstong halu saus nam. Berhati dengan penstong dengan bantoy dengan ikut saus nam. Atau kamu nak menyanyi penstong tang sisi lagi asli bagi boleh lah. Bagi yo cinta ini mau masih boleh kaya, boleh history, boleh novel. Lagi boleh bagi yo cinta. Dengan kerman, bagi dapatkan sah paten, paten buat. Inontok mengenai orang berikual balik ke English version. Nah tempat ini ada bilik ke English version. Bu Ika apa anasa? Bu Ika website. Henang ba Kibriyo di baru itu. Berkembang di turis di ruang nang miru. Lada kimi dan di kesenong kemudian ayo ke dokumen begitu. Mundur cuba tay. Mau mateng-teng ketiwan nasional di turis di keli. Unjai physically YouTube ay homestay legally dari kesenong kalau kundu teman kundu ini bentar ada tempat kamu lasuk ini biadon homestay biadon hotel kamu kira habu lagi homestay jadi datiwan turis kamu lasu bu untuk first year bukan di nambah turis kenyataan tip ya kesenong jadi